Muches ano motonim enne senne misike mu atratra mi dimfa so podoi entimi nua branu nie se onso betime do ho abebata sika krabia soronkoin esanse South Brumura Bank de wadane ne ho asorobo a wo fa ne nyonko akotokro nka soro da wo to shares ni bia wonso aba be ka sika krabia yi ho na se dodo a wo beto no na be kire mfaso a wo benya na mfaso bia nso a bank ni benya no onso ka ho bi sika krabia yi nyio enti nso tumrika na onso fa ho be babusua bi entwen no anka semi hunu yanka sanse from into wadanti wuti ho anu apete fa bia kosie baabi se de be ya daachi wo benya so mfaso na baabi sa wo hwehwe no ene South Brumura Bank enti ye de ye bie ya proma mo bia abusua asempetia enti eni sika krabia impenifo eni nkomo e was 050-158-4895 ana 050-158-4890 ana say 050-163-3188. Now what to say? Adama West African for asa Kenya wo hubio. Edi trivo edura ekuma ate akate koko ntontom ene mo ahodoa edi koko nya na se koko abre kuafo. Menu jai adanse akoko kuafo di for trivo ho nya agro. Kuafo nyina ebo se kire se trivo kumwa mo ne sa e makoko no ho tono na asan asodoso. Enti amakoko kuafo botom ayede. Na nika sam ne se yemfa trivo bebre. Kakra bi wo de twa 10 miles. Nefa go moto bro no mu na fele nefa bo koko no bosome bia trivo kum koko muamu no se kum nkosua nyina na eye adwuma basa hare so se zobo trivo woni hawo ewo koko mu kra guy say koko board for ahwehwem age atum se trivo eye do papa ye de kum koko muamu nyina so obi pe bia to a onko agrochemical shop bia ebe no nchen na so pe no dodo atu aton so a onfre Adama West African for ewo 0544 343532 and a 0544-348821 and a 0544-325030. So pesa wenijia tia hinkai FM. So penijini kasia papa hinkai FM. Don't touch you, leave it right there. Leave it on 93.3 FM. Tia Hinkai FM. Best in the East. Achama Owapo. Tia Hinkai FM. Tia Hinkai FM. Tia Hinkai FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Namina wayo, oye mi say. Anyama wati, onyamina wayo, oye mi say. Achi sukwa, minami achimi. Atoye bebe, minami waye. Anyama wati. Ghana adisiye, Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye, Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Anyama wati, winyamina waye. Anyama wati, winyamina wayo. Waya mamyo, waya nisei. Achisukwa, onyami wachimi. Atoye bebe, winyami waye. Ayano pasamo, makao. So winyamina wayo, waya nisei. Cha achisukwa, winyami wachimi. Atoye bebe, winyami waye mi. Oh, makao. Winyamina wayo. Achisukwa, onyami wachimi. Atoye bebe, winyami waye mi.
because our great-grandfather was poor, our grandfather was poor, our father was poor, it doesn't mean that we have to be poor. That we can change for the next generation and the next generation. That your great-grandchildren will say thank you to you because you made the most important decision of your journey of life. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba ahinkai 93.3 FM. Now what they make good, and they walk and they want now what they make and they want now what they make good. When I'm here and they walk and they want now what they make and they want. When I'm sorry, Yenyankopon ebe sorry akeka ne ho ama yatamfo wo nyina ahwete Yeda safo Awurade ase se wa hwe yenso aboye ho ban ma de pa kye yen Techrema da boje mo jari die mu afrisane ye na no pay yede aseda de be ma osusu nyankropon no no kwarepo ejo nyame yeyi waye yeyi ena ye benada June bosome no ne da to so aduenu mienu nyame adom oho ye yansu ye ho ye enti oho ya yansu ye ho ye Abranti binyo so ho ye yansu ye ho ye ho ya mensome ho yo anopai nyame adom ye nyina ye ho ye oda no parefu ejo nyame yi wa simano aduanan ena abapa no pa no nsia ho a free sabre kopim se no ndu bebo de adom ne ahumo bro Kristo Yesu adaroma odi wiem no ache yen Era so nsem bebre no na asisi yebedi mu nkomo e de ama o se wanya ne ntie se enra NDC amanyokuo no womo to nsa friends semchirofo yen semchirofo nhyiamu ensem ne de womo de bebre no na atudwa ena ano pe yebehwe ne adi mu nkomo de ama mo sanso so ena ebinim kire se Ghana Police Service no ehia se ye yensa kira ye bebre o che se ye hia nsa kira ye
One safo ne ya adwene wo mo kire say Ghana Police Service omu hia total overhauling. One sankrofo ne ya adwene anaso no mo nya adwene ye omo adwen kire enti so de wadwen kire de beba IGP se papafo no na ya mo nhwe mo mma na papafo no mo ye irresponsible no mo ka ho bi na criminality adosu wo Ghana ha oba Ghana ha no mo a criminality adosu nyina fa free irresponsible fathers ya wo mo wo mahimu enti IGP abo mo kokko o se mo wo a mo nhwe mo mma Ghana, yen a Greek minister, Dr. Owusu Ofori Amanfo. Me no ka say dey ade say wa boni din say select committee bi a wonate na omo ba behwe Ghana ne court d'Ivoire yen koko nsem so no ye rani aboni din so omra meye titinani enfama sa committee no. It's a good news. Ana it's a good news. Panam. Na unim say fuel ya san to fuel mu. We are where? It's any ebedi mun komo. Enemy the phobia wo mo abene Institute of Energy Security. Empenim for kire say sani ade na ye ahwe yi a afe no enkwa awie ye no ne ya tofu omu a manaduru 7 cities. Our filling stations ahoro ho. Internet no so ebedi mun komo dia ma o. Eko bi nso asore na sa ekoi womo de womo tuto koko womo chese they deserve better na onim se papa bi frefi achemansa area ho no ma o kire se akuafo e wo sa mpotem ho no omo koko ye to ayese sika ni ho se de be na ni ho enti anope ye be na adi mu nkomo de amasa afo na wo ho ni nyina ye be di mu nkomo na eya na otin sem bi sei na nyankopon ama wakoma ama onsoso wa anya adwuma no ansori anka oba bia na ubebie wa no na akoka asem na akofa ho kese de aba okuyani mu de mo amhwe se de akuyayo etie anopa yi kuyani bi ogina wura mu na kuyani ado na nyame na adom na aba na wakoton na yemfa ni sika ma no kuyani ono ahia ne wodi wonfa bi nkoton sesa wa ye nyina anyanyam emra meye bunabunu ene werewere nkwan ne wonni no wokokoton koko no ayesi sika ni ho nanso so yetumi nya sika edi bi kokoye niam bi a wodwene ho a wonte ase okoka sisi ya obi so ma wonka wose wonte ase se wo ka saa no kore no na se yeti oman mu na oman no ayetimu no ye adwene se ye bekoso asisi ahiafo a abusuafo oman na bekọ nanim oman na bekọ nanim yeti oman ni mu ne ye adwene se ye bepetumi dia asem a ye beka ye soronko ye besom na mom wodi tumi ni mom wi a na som no adane na ye mom ne ye som wo mo a mugiri se oman na wodaate yeti oman mu our mind your Ministry of Youth and Sports a broad ministry a was the focus of the minister no e was call youth so e kwan ya mabunu be fa so benya adwuma ye e kwan ya mabunu no e benya insanu nnwuma ye e was ye hwe kwan ya be fa so e be develop youth no ene ukonkrasie amrantie bebre ni mu bọọbọ e wo nkrasie ni nyina wo mo ni mu bọọbọ pa wo Ghana no omunya kwanya mobo ma oman no na emom dadaba minister biba wofa biba ho biba ye yi coach kurase coach en coach team a coach ni upper hand oni tumi wo team ne eye minister bi ena ekofa obi de naba GFA president bi ena ekofa ne nipa bi de naba disika wurawura mu saa enti the real people the genuine people are not getting opportunity in this country
ɛne yɛde to ɔman ni mu ɛne yɛde no one day na yana yɛbɔ mpaeɛ de ama ɔman na yɛbɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ o deɛ yɛte ho ya yɛntena ho sɛ ya because sɛnea sɛsi ya no the accumulated grievances of the youth erupted the banner. We don't want it to be a situation say yɛde yɛn nsa bɛhyɛ yɛn no ne aka. Until we are pleading with yɛn mpanimfoɔ na yɛn ɔmo ɔman mu no. It is not all about say ebia yɛsi yɛ peweti ntina mo nyama yɛn but yɛwɔ kasa ne anamontuo bi a etumi boa. And over Ghana ha yɛn Ministry of Youth and Sports no adani Ministry of Black Stars. And I pay $25 million. Say, yeah, they be support to Black Stars. Meanwhile, Oko Ministry, hono moa, our branches bebre. Shayen Stadium, how do I work Ghana? How more about the bridge or dance stadium? A typical example of it. Into this $25 million, no. And penny for to me, Cassia, the baby be the boy. Oh my bad, Timusano. On my team system when you're Juma. Say because of such system in your Juma no, ya polarized system no, ama system ya redefining no, ama the corrupt system no, aba be yes system or and also say obi ni source of income, obi ni source of livelihood. Uko guni se ya o man krofo ebuada. On my ben yet ni sa no. Hwe Ghana Premier League ni abo. So am boss a match day 29 you say akaka kra bi no mo awie. Ya ball no from match day 1. Ya want a raw and no sponsorship. No sponsorship. No sponsorship no sponsor Premier League ya ye boy ya dey kwa wie. And some penifo ati say Black Stars in kwano a no ye branch of sporting activities what Ghana ha no. You see more than $25 million. This is a country ya wo enemy ye nyina ye tim. Na ya sign try ho boy and somebody must am penimfo omudi yen anim. Okoka obi so ma wonka. Okoka obi so wonte ase because you are making or no party unpopular. And the question me person be so an say is your party more important than any panel to anymore? What are you talking about? Don't let me lose it this morning. Omanya ya timu a yesisi nkrofo e de ye hwese okuani akoto ni koko yi sika ya hia obi be say 5 minutes bia na corruption na mu 5 minutes bia na corruption na mu sa 5 minutes na corruption na mu no sika enketenkete ya na mu no sika die basa Ghana mpanimfo aba oman mu bi mu di sika basa left right center but ya no me refi say kwa yi our friend say kwa me nkroma yebi we wudi ja hokoye ada na ye manipa bi ya mobo oman mu sa common sense okay kambo mu a ebema ye nyina ho atoyen now so common sense now is not common to the common people in this country and the bourgeoisie the elites. Those who are supposed to know better. Don't let me lose it this morning. I don't want to lose it this morning. Aba. Na yet mean cocoa bag back here saying 7 million krebedru. Enru. Cocoa bag back 7 million krebedru. And so you to me for 15,000 euros. Near the bomb from Okobisa Yesena ye per swimming pool or aeroplane mo. What can you what kind of leadership is going on in this country? Oh dear, and there, brother. Now, so Johnny Besso, send your dear Nashas, no. You Johnny Besso no pay. Abena say, my no pay Mamuninachi. Abena say, my me Mamunina chiano pay. Or therefore, Boamiankra. Na no come, and no pay one kwaso. And penning for Abena singing Mamunina chiano pay. Namuntie. Abena se wo manyan ntie se enkrofo bia ba hono mo a mobile money fraud no mo ye wo ho he ma hwe ya mebubo mu dia no payi me michire you. What kind of life is that? Ade be suma no
Mami nkodi nkomo wemra. Papa no pay ye mo ache. Yeah, me. Wadaro mapumbo ko de. Nyame ado. Ene June 22nd. Ewie mu abresen ne beko. Yo, ma minchia wete for na May 22nd, ewie mu bobre no. My influence northern portions of the country. The northern portions of the country then no ewie mu show beka kujina 32 degrees Celsius. Na say ewie mu enhye da enye hye na baby a nso betumi atop bowling damango bogatanga na lerugu ena wa nso no beto ewie ewo ho afi eba coastal state man mpoano no fefi aflau tema adan nkran ha afi yebesen akọsọ upon Cape Coast takra de azim half a sin in the bottom no ewie nso no betete ema ewie mu show no beka kujina 30 degrees Celsius afi other portions of the inland areas. Nese you can go so Obuasi, Kumasi, Sunyai, Techima, Bono, Sefi, Bekwai, Kintampo, and then in Patemono. The also ewie insuno ebepete Emma ewie muso beka kujina 32 degrees Celsius. Now eastern portions of the country no meka Kufurudia, Asamankese, Akimoda, Asane, Boabo, Achianse, Bi, Batebi, Kede, Akwetia tini akofa nsaba ene so edo no ewie nso bepete kakra ewie ebo baabi a popo ene kwaye wo no ema ewie mo so beka kojina 32 degrees Celsius na say eastern portions no Kofodi Asamankese Akimoda Aboabo Asani Achianse Bi ni Batebi Kede Akwetia tini abaso edo no nso na ebepete ewie kakra ewo ho ema ewie mo so beka kojina 32 degrees Celsius. Okay, Papa, yeda CBB ni ebesan ba wonche biom. Yo, all right. Papa ni Clegg ena yene kokotwe enkomo all the way from the Ghana Meteorological Agency. Wo matena ekasiem ewo enkran. Ono ena wo ye duty forecaster. Ye kono ho no mo anopa bia na ode de ekoso e de amayen. Na yento aso ye di enkran hyesem e de beto aso de amamo na se ne ne gya na so anopa yi no. Enya asem ketwa abena se sa kuro no eye kura a mi se nyankopon soma mi se me ye adwuma wom eda makoma so eni ti so obi sisi wo mo pene ye me ya I don't know why bibi koso abena se na se tietie nipa na wo kuro ni mu fa hodie so a eye me ya asem ibusuani bi firi ho mi nim die ntia but I think say nyankopon sheda soma me ba potem ha se me som wo mo enkrofo bi atwe muti wa abenase a mobile money fraud en wo mo ye na se ne omubu nkrofo fa so no ohene ba oti wa ne afrew yesi asomasi masa I mean mo mami lucy na no pay man nkrofo bi ho nkire won eti mu amode mo ye sa no me bo mo kokko baby amonam nyina yenimu yede yen camera na to so CCTV no edam so baby amonam nyina ntia wadwene se ubu obi afaso no afa ho adi aboa baby amonam nyina enra se mukohia enra mukohia mugusu amodwen ho mo se adwen another plan because mo say mu old plan na mu use no asem fra ho ya ada ho monya very careful na uye onua bone na oka ebia na oni ahoden a physically ono di besi ani but sa na oka ye no wasama wa mawurade na ne ya ne se ono na odi ni bone no wanhwe yi a na ono no ankotua so ka o na ni busuani bi innocent person bi a wote baabi na ono mo no kotua so ka ada na ye di ehun awusa omanya yatim ye mpanimfo yi binum di yawu ye yankasa ye ho ye nso ye di ye ho awu aden and the same people ye sorry eco mosque efiada ni akoya Allahu akbar the same people no ni asan sorry akomemene da sorry ni akoto memenda nwumu ya abranti atu bi atu yi the same people
kwasiada ni asan kotena ho no mo Methodist fo to mo him Presby to mo him Pentecost so wo mo ka mo tons the same people oh ye di ehun awu no na die ben kura ne hayen it's a major problem pass on my head ye he mon kan kire me Ghana ye problem pa de yin empanimfo edi awu yen kasa nso ye di ehun awu na onua atiti ni mowirem apesika na nso de 1 minute na dia ko bu na fa so eye wo se o ahoden chen no e wo computer mu ICT wa bene nti wo di betwa no eye wo se kire se wo so kronfo kra de ebi kra mass aseso da wa ben o ye intelligent na ni o ye intelligent no on fan set up business na on fa sa intelligent ya wo yi emfa mpushi business no mama ye nya dia datchen ye betu ya so ka busunya yentie ne nkranhya ne afutun semo ede nam ye say the whole of this week ye din commodity afa Father's Day ho nti wo ye papa na wutie mi anopai na se oba unim ba bi onenam a obuo ni nidie mu anopai hwehwe wo ba chiri kwan hwehwe wo ba chiri kwan yo na eya wo se bia ene de ahoden wo ho utumi pie ko ekoye de a wo pese wo ye bia esan ba back eni nti no oba no umua no na unim se ni awo ye ni Nyankopon so one ne nkrata mu no wasinsan se obenyi ache enti wo sei wo ya adwimfin obem wanyini acha afa beduru ba bia wo hia wo ba ne moa no obi anso ayi nani obi ayi nani sie nyina ya gba abro umo nkwala na abro mo nkwala abrim omo so anyin eno so abakwakora ti so abo abro eno no okoko yesisi ya Ghana because of religiosity nti oh we fa papa bone che no masa eduru ba bia momo mo bebi nkom ani fa cha ne no eno ne ye ne eno ne ye no fa cha no into ye papa na wutie mi Bible say train up a child the way he should go so that when he grows he does not depart from it. But papa, do you have the time ekura tena fie ehunu the movement of omano omo going out and coming in unim odi ane se yefro da ena maami na bra abusunya mo ma yenye saa o ma yenye saa o o ma yenye saa Ghana na se ye nyina more or less ye ya ba be yi insensitive no e fa firi saa de no because we di uba ne bone am ono so dia se letirim se ono so be di ubone na sas abraba ye bo ye nyina hye yetirim se minyawo a medi ubone a ne ye betimi akoyanim ebia na no bi mekoka asem ama hye eje o se abrante emi so minya no a eje nso ebi ono so akoka bia kire ajenim ono so minya no nti ye nam asase so nyina adwemfini ye de nam we di minyawo a medi ubone Ghana abraba ye bone nansen no uma ye nyai emwa yen enti unya adade ara kenkan Proverbs chapter 22 verse 6 Proverbs 13:24 Yankopon ya adom echena ye beto aso Awurade adom nya kese oma ona semu nti ase oye papa oma won ti ase die nti a oye papa you are the head of the family and into no it is your duty bound to perform certain obligations and responsibilities ewo wo ma no ho the welfare of woman eyewo wase de yazi wuni adaje ayenyere bayi ade aze nyame adom nya kese ma wona honhom mutu so oma wona semu nti ase adom nti amen neck 2 TV womo presenter ba ko Kweku Anan and yes we condemn for calling Nigerians criminals and notorious armed robbers na se Nigeria fu ebi notorious armed robbers yo no kore ebi no mo anyo mu nyina I know Nigerians are some Nigerians are omuye business, serious business, legit business. They've gone through all the legal process and omuye omu business. Ebi wo ho, but I will for the doors. Nanso yes say ayi ohoho behunu mpo watwa ekrumani na kire no. Nti Ghana fo ni bi ka ho. 2020 election petition was about EC chair's declaration, not pink sheets,
Chatuchi Kata ɛna ɔno nso de saa nsɛm wei de ato edwa lawyer yi wabene ho enso de ɔde ato dwa nie yɛn kɔmra nneɛma medi nkɔmmɔ ne aka ne nyinaa me na ɔka sɛ yi head of sports atena ase saa nso ɛna na bedi akyire ne deputy atena ase wɔn mo abɔfla ne deɛ me ni ma bi ɔne nam ɔmo bɛtoa so yɛbɛsan adwene ne ho kɔ so atie yɛn